Dobar dan, mój przyjaciel Austin Hancock i ja smo za ratni avion u Jadranskom moru, nedaleko od Zadra. Leland Pennington je bio američki aviatičar koji živi u drugom svjetskom ratu. To je moj novi video o tom. Novo video. Leland Pennington je bio aviatičar, američki aviatičar. On je letao P-51 Mustang lovački avion. P-51 Mustang je bio američki lovački avion u drugom svjetskom ratu. Želim da tražim vašu pomoć za traženje aviona ili zrakoplov na hrvatskom. U hrvatskom jeziku oni su govorili zrakoplov, u srpskom mi govorimo avion. Naš aboden traženje za borbeni avion nije se početio. Ne, to nije pravo. Nije se završio. To je naše traženje za avion iz drugog svjetskog rata. Ili drugog svjetskog rata na hrvatskom. Mi smo tražili smo za avion
u dnu Jadrana. Mi myslimo da je avion je u Jadranskom moru. Mi ne možemo da tražimo za avion bez vaše pomoći. Leland Pennington je bio afroamerički aviatičar u Drugom svjetskom ratu. No, molim vas, mi trebamo vašu pomoć. Za traženje aviona. Naš borbeni ako vi želite da nas pomoćiti za traženje aviona, vi možete da pišete nas u Facebooku, moj prijatelj Austin Hancock živi u državu New Yorka. Ja živim u Pennsylvaniji. To je svoj projekt. To je svoj projekt za traženje aviona u Jadranu. Fala i laku noć.